Voin hi June nili zirtom ni sang ni som ni pakatani a Mizoram zonal chung kwa zong te COVID-19 pandemic leng me laka hiam lo himdam zel turin du sakna chipai kanan lan chu ani nikum sang ni som ni November thla in thana Myanmar rama ro relna chang tura Myanmar mi pui za asom riat pathum zet ten du taka an thlantin National League for Democracy NLD sarkar chu June sang ni som ni pakata pensiona chuak to mai tur sipai lalber senior general min aw hlai nga chuan chuan lam farha te siamin February ni khata tangin sipai chakna mangin thu neina a hne chu ta ani kha kum tam tak chung sipai ro rena hnuaya Myanmar ram hi rethei takle chep takin an lo om towa hun rei vak lo chung democracy sarkar thazia ramle namta na thatna ne hlok na temve u man Myanmar mi pui te chuan min aw hlai nga le anaw Tatmadaw hu te che dan chu an pom thei ta hau lo maya an thiam le thei dan angin sipai sarkar chu do dalin norna an lan tir ta a sipai sarkar la in silai hum jok tu an ni na chu chuang taka lan tirin civil mi te chu ral thuam nen an bei ta rup mai zela Myanmar mi pui te le in an nun na thapin sibai boya an mani le an fate kumkua tan ai chuan tiin an fights back ve zela Myanmar rampum chu buaina mei pui chuan tuamin chin hriat thei china sipai kut tuara civil mi boral hi mi zaria somli pakhat zet tom to in mi sangli chuang man mek an ne boka thina kut vot chu ma chon mek ma se sipai sal nei tum lo Myanmar mi pui ten tlo man tum bik lo wangin he tual chung buaina le indona hian hun rei takao do ni in alang hriat chen thei china sipai kut tuara boral civil mi zaria somli pakhat om to le liam tuar engzat tam nge an ni to hriat mai thei lo torna in le lo chan chin hriat lo rama ral tan ram hnuaya sipai hlawa biruk mek tuar ma se Myanmar mi pui thlan sarkar National Unity Government in Edin People Defence Force le nam sipai ethnic armed force te po hemi kara hian an om mai bik hau lo mai heng mi pui veng him tu le nam sipai te laka hian Myanmar sipai nun rong ngo hi an hek hau hlea sipai sarkar hian an sipai thi zat hi an puang zar ngai lo awang le a thi te po an zep tlat awangin zat che nge nam sipai le mipui sipai People Defence Force te laka hian tluhlum to ti hi hriat thei lo ma se Tatmadaw te hi an thi tam fe to ani ti a chiana chu sipai sarkar hian ethnic armed force te laka in ka hai June thachunga tan a puan chung dana tang hian a chiang hle ani Myanmar mi pui te zinga khian sipai lak atanga ham thada be sei sipai zar zotum sipai din Union Solidarity Development Party USDP thlop engamaza tanom via heng ho hi Myanmar rama democracy tundin lena tura beina kung an nok lea a then chu kok tu ni in sipai sarkar hena Civil Disobedience Movement le People Defence Force PDF te omna le chet lak tum dan te hril ru in an hun an man hel ve meka heng ho wang hian democracy du tu Myanmar civil mi engemaza tin nun na an chan towa chu wang chuan bui veng him tu People Defence Force te chuan heng kok tu le sipai lam tang ho hi then fai na thok chho tanin mi engemaza chu leitha fertilizer atan an zal to ni sipai sarkari na din an mani thlop tu USDP mi village administrator le ward administrator tur ada te chu tunkar chung ringot to khan People Defence Force te chuan mi panga vel fertilizer a chang turin an da tha ani Myanmar ram buaina chin fel pui tuma chachuak Asian ram ayo palai te chu nilai zan ju ni thum khan nei pito khopui an thlenga Brunei Deputy Foreign Minister Erwan Pesin Usov le Asian Secretary General Lim Jok Hoi te an ni
sipai council sarkar ho tu senior general min line chu ju ni li ji top hian muin meeting an neya sipai ten thu neina an pawng lak nu in Myanmar ram chung buaina chu aching chivet hle maya tharum thona le in thana aum deuh renga ti chuan April thatawp lam khan Indonesia rama Asian ram hruai tu te in mukhomin Myanmar ram buaina chin fel theinan thu chuan siama chu thu chua bo zui chuan thakhat a liam nuwa Asian palai te chui Myanmar rama hian an zinta ani Asian ram hian an member ram te tual chung buaina in nam hnoi lo tur ti policy nei ma se Myanmar tual chung buaina hian Asian ram chung a ngong phak ve tlat awangin kan pui bo mangai ani anti Myanmar ram chunga sipai council sarkar do dal tu People Defence Force te chuan Asian palai local te chu engwal anti thei don chuang lawa sipai te che dan condemn ani ti bak tu chu an nei don lo wangin sual sipai te an tlom thlengin tha thla lovin kan beje lang anti Myanmar sipai sarkar court chuan Democratic Voice of Burma DVB le Mijima reporter pani te chu colonial era dan hoya thu diklo the darapuin kumhni chung lungin tang turin an chung thu arel sak ni lai ni khan sipai court meik chimlama om chuan Democratic Voice of Burma DVB reporter Aung Kyo le Mijima News freelance reporter Jojo ta chu general min aung hlai ngan February ni kata civil sarkara pai thlang nuwa sipai che dan du lo na lan tir chung changa an report pek dana thudik tok lo om nia soin kumni chung lung in tang turin an semani Aung Kyo hian sipai ten an man lai hi life in ati chuak nge nge aw san chu chi kai hruai bui sarkar pai thlak ani nuwa sipai ten Democratic Voice of Burma journalist an man pathumna ani sipai te hian independent media te hrekin news organization lian Democratic Voice of Burma le Mijima license po an ti top saktoa internet le satellite television po an khat bok sipai sarkar hian dan diklo takin su chi an hreng mek ani ti in Democratic Voice of Burma chuan thu chuan siama chua zalen ngal turin an phu thuan soi Myanmar sipai te che dan chu national la international law board chena lian takani thu an ta langa Mijima chuan jojo hi sipai ro relan huaya an thok tu man pangana ani ti an soibok right to freedom of expression chu thil sual ani lawa Mijima baka Myanmar independent media outlet te chu zalen taka anum phal sak turin an phut thu soyani Asian monitoring group tarlan danin civil sarkar pai thlak ani tangkhan Myanmar a hian journalist somriat pasari zet man ani towa journalist somnga pakhat chu tan tir mek kanlani foreign journalist hnem tak po telin heng zinga hian US mi pani antela meini somni paliaman Frontier Myanmar managing editor Danny Fenster chu a chanchin khoi hmuna nge da ani le adam that le thatlo chungchang po information engma anadong lo ti Frontier magazine chuan asoi ani International Committee of Red Cross ICRC President Peter Maurer chu sipai council chairman senior general min aung hlai nen nei pito ko puya juni thum nimin khan in komin Myanmar zel tang te kan kwala tranpui theidan tur te asoi pui Myanmar Security Force te tharum thona chungchang thu po asoi lang tel bok Myanmar ram mi pui tei tual chung indona an ma chon mek lain khovel hrileng kan boi pui luai COVID-19 hian a chen chil thu asoi kai boka mi pui tan man mo taka tranpui na thil pek le inven himna lam hi kalpui an ma mo ngoi ani ati bok chin kachin karen kaya le Arakan state chunga mi pui tan humanitarian lam chom dona chi sang an ma mo le a tranpui a tul tak me wani ti thu a thlen bok ani Myanmar tual chung buaina awanga mi pui te torna hi a hluar zel a hla om thu a soi lang bok Myanmar ram democracy pong suala mi pui thlan sarkar pai thatu Myanmar army hi Tatmadaw tia ko ania khomwala indo chi lei sipai ti na ni Myanmar army hi Asia ram chin chakram zonga chuan Vietnam sipai People Army of Vietnam battalion ber ania Myanmar army te hi
Burmese independence sual chuak tu General Aung Sanan mipui te veng him tura mipui tana adin an nia ma se tuna Myanmar sipai rova taka cha thin te roi chu General Aung Sana din chan mipui te sipai Tatmadaw nen chuan an che zia ko sakdan le nun phung a in pher san na sat hle Myanmar sipai Tatmadaw hi sangkha zakwa somli panga kumadin ania akum zong chuan NLD ho tunu State Councillor Aung San Suu Kyi kum ai na tam ma tua kum som sari paruko upa ni dia to ni kum sa ni kuma khan Myanmar Tatmadaw ate hian sipai nuai thum sing sari vel an neya ramri sipai Border Guard Force BGF tenen chiatel chuan sipai nuai li sing ruk vel om anga chuatani BGF te hi battalion somni pathum an om mek ani Myanmar Army te hi combat fighting an ti mai in ma chon zonga ral bei thiam ti in tun ma chuan a ming thang hle thina China ral chiang kai sekha KMT sipai a sing tel tak meu Myanmar ram chunga lu chu an chuak theya hun rei tak Burma ram lai lia mun khwa thin pegu wama tlanga ba ka pa communist helpol da chu Burma ram leilung rap thei to lo turin an lo nuai chimit thei to bok Arakan Ramopil Rila Rohingya Muslim helho antu dai to bok ani politics thila in mu thiam lo wanga helta nambil helpol tenen kum somruk lai ano in khoi noi to thina sarkar sipai na chu ral thuam an lo nei tha sang hui tlang mi sipai hoi sen tak tak te wangin Tatmadaw hi a ming alo that hle to thin sipai lal ber chu senior general ni in minaw hlainga tuna hian ani meka sipai ranga chuan ni na sang ber ani commander in chief of defence service ti ani tuna Myanmar sipai lal per ni na senior general min aw hlainga hi June thla pen chuan na chuak to mai tura nia ma se lalna le hau sakna uma ama chipui te ngei po mangai na nei lek lowa apong tal tak chiam wangin Myanmar ram chu aboi zota ani hi mizo ta tan Israel lam tu thar ngai nom tak hi ngai thlak chun zawang o Juni thum ni lai zanda songpan hi hun tiam pel malokin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu dulo tu political party sang pariat te chuan inrem na siam thei ramin Israel President Reuben Rivlin nena tangrual sarkar Unity Coalition government an siam thei tu an hriat tira mitam takloma an awrwal lain right wing pol tam takle right wing ho to pa Benjamin Netanyahu thlop tu te chuan he thil hi durawin left wing thil ti dan chu Israel ramlem pui te ta na him lawani ti in Ramat Gans mona an pung khom chiang ani religious Zionist ho to pa Bezalel Smotrich chuan hetianga left wing le right wing pol then khat le Arab Party Arab United List thil ti dan chu demin abik takin right wing ho tu pakhat Neftali Bennett chu soi selin ka thei hil ngai lowanga kan ngai dam ngai heklowanga ti caretaker prime minister ni na chel mek tu Benjamin Netanyahu point tun kum zabi chunga in bum na lian tak ani ati left party le Arab ho tangrual sarkar chu Israel ramtan Israel mi pui te tan le Israel sipai te tan him lo le hlawm tak ani ti in right wing mi le sa te chu left wing party kai hroina sarkar a tel lo turin angen ani bel ke phur khom tui pai theilo ang mai an ni angem le pu e thang lura tongkam angdawin Israel politician thenkhat Benjamin Netanyahu an kumsom pani chuang ro relna achanna le eiruk thuboi anei tia paithlak tuma an beina wanga hetianga party pariat lai policy le ngai dan le thil tum ideology in angre renglo tangkhom hi bel ke phur khom tui pai theiro ti tur an ni ve mai angem ti chu zon na chana har sa takani political analyst tam tak chuan he so chir sarkar lo piang tur hi thui tak an kal thei an ringlo party sang in remna ang chuan left wing mi le sai year lapit yes atit party ho tu kum somroko pa le right wing ho tu Naftali Bennett yamina party ho tu kum somli pokomi te chu prime minister ani ni chokanga
Naftali Bennett chuan Prime Minister ni na chelma sa anga Yair Lapid chu August ni somni pasari sang ni somni patumatain Prime Minister ani ve thungang ti ani hetianga sarkar thar an siam thei thu President Reuben Rivlin an hriat tirangin ni som pani chungin Parliament Neseta fiana vote lak ani ang Prime Minister Benjamin Netanyahu dulo tu party sang chang rual sarkar siam ta te beng ti wara hanta langala pakana chuan yes atis party Yair Lapid a thui hruai te an nia MP som pasari zet an nei Kohol Laven Black and White Party an nelia Defense Minister Benny Gantz sakai hruai an nia MP pariat an nei Israel Beitunu Party right wing ni thin Defense Minister po ni phato parorum tak Avigdor Liberman a hruai an nia MP pasari an nei Labour Socialist Party Mirav Michaeli kai hruai an nia MP pasari an nei Yamina right wing party ni Naftali Bennett kai hruai an nia MP pasari an nei New Hope Party Centrist right wing party ni Gideon Saar hruai te nia MP pasari an nei Merit left wing Socialist Party ni Nijan Horowitz a hruai an nia MP paruk an nia Ram Arab United List Party Mansour Abbas hruai te ni MP pali an nia heng ho tang rual hian tuna hian Israel rama sarkar coalition sarkar siam tumin ma an la an in rem fel tamek chu ani hi New Hope Party Gideon Saar hruai te hi Benjamin Netanyahu kai hruai right wing Likud Party changa chuak an nia heng party hruai tu tamber te Prime Minister Netanyahu nuaya Cabinet Minister poimo tak lo chel to thin tu te ani Benjamin Netanyahu chu eiruk thu buai le sum ti ching pen na nei ti in thu buai fraud corruption criminal charge nei ania Jerusalem a kota ko thin in kota ading zak thina hetianga thu buai neya puna hi a pha thina ni Israel ram hian kum ni chungin in thlan pui voi li nei tua mumal taka sarkar ngel nge chiam thei an omlo awangin anin thlang thale thina kumin marni somni pathuma avoi tlina tan in thlang lein Benjamin Netanyahu kai hruai right wing party Likud chu seat mutam berin seat somthum panga an la a President Reuben Rivlin chuan sarkar siam turin asoma mase neset member za somnia somruk pakhat nianga ewangin thopui party tenen po songa panga chau anei sia a sarkar asiam thei bi klowa chumi nuwa President Rivlin chuan eptu hruai tu Yair Lapid chu sarkar siam dan zong turin asom velia Juni thum zan lai da som pani tlengin hun atiam saka Yair Lapid chuan Naftali Bennett bia in atopa Arab United List Ram Party 10 an thlop zui velia sarkar an siam thei thu President Rivlin an hrilta ni sarkar siam thei an omlo chuan avoi ngana tan Parliament in thlan pui hi nei le tur ani Yair Lapid le Naftali Bennett 10 sarkar an siam tura hian Arab United List Ram Party an tel ve dona hetianga Israel sarkar siamna hian Arab ho te chu Israel history avoi khatnan an tel ve na turani Mansour Abbas roi Ram Party te chuan in biak remna Arab Palestinian ho te omna chei thatle dan ang taka an digna von him sakti te Judami Israel rama lo ki le te chu West Bank lama in ben bel na pek zel lo ti te tela until put lian zwal te chu Arab community ven him ti te crime dona le Arab chena mun infrastructure siam that ti te ani Prime Minister Netanyahu chuan right wing pol pakhat hruai tu Naftali Bennett chuan Israel mi puite le right wing aidan ideology a phasan ni in lefty sarkarna ani ati Israel Beitunu Party ho tu Avigdor Liberman chuan Benjamin Netanyahu chuan alal rutleng lua zel luna wangin party pathum ho tu te chu Prime Minister in ni choka sarkar siam puya soma fiam thu mai nge ni thil za thlak taka ni tin adeu so vel le Naftali hi tunma deuh puwa Benjamin Netanyahu ngai dan troma Palestinian ho te independent pek du lo tu West Bank ram lua zel du bur tu ania
Iran khuai noi mai du tu ani hetianga lalsiam tu kingmaker anga Naftali Bennett atang tamai chu right wing tam takin an du lo ani Likud party chuan Arab United List Ram party hote thlom du se chuan an siam le mai thea ma se Likud party ti hian Arab party ten an thop hi an du tlat lo ani Yamina party te zinga hian ne set ta vote an lak hunin an ho tu pa malak na an thlo vek don em tir siat lawa Jerusalem Post le BBC News chuan Roni Sarso var hin lefing ho te nena so cher sorka siama du lo nin an sui ama point Twitter a Bennett chu ram suai tu tlak ania ma se lefing hoi te nena tho ho chu ka political chan le ka ngai dan ani lo ve ati ne seta vote la khuna member za somni ongma somru pakhat vote an mu ngai don ani tunge Naftali Bennett le Lapid ta chu han bi chiang te ang Naftali Bennett kum somli pakwa mi hi technical lama sumdong millionaire ni in politics alung ma kum sang ni panga khan US dollar makta doi za somli panga lai lo nei to ania US apiang ni in anu le paten Israel rama an pen puya anu pui galit nen fa pali na in ranana mun lai lia an cheng mek kum sang ni panga a Benjamin Netanyahu kai ruai zomin chief of staff alo ni to ma se anwa ngai dan thu mun lo wangin ado dal ta ani sang ni soma Netanyahu nen anin thena yesa council ho tu ania West Bengal juda in ben belzel du tu ni kum sang ni som pania Jewish far right party Jewish home tia ruaya Palestinian ho te laka du rum el ol tak ni in ngai dan butut deuh zairum thing phoro tua tang mai ania chutia ang thinlung pu chu ani kum sang ni som pathum khan Palestinian fir fiak ta chu chua release in tha zel mai turani ti te he Israel rama hian Palestinian independence jam ading ngai lowang ti te alo soi tua ama hian defense minister economics minister le education minister ni na te lo chel to Jewish home ti le kum sang ni som poriata Yamina ti dinin Benjamin Netanyahu nen an tho ho theilo nuwa Israel sarkar akal zel thei talwani mei ni som atanga ni som pakhat chung Gaza sepa cheng Hamas Islamic Jihad le Israel te indo chiam khan Bennett chuan sarkar siam tura lefing ho te nena inbiang na ti to pani tina puanga ma se indo are ta ka chuan Lapid lefing ho te nen anin be thachau le ta ni Naftali Bennett le Lapid ten president nena sarkar kan siam thei ti silma se parliament speaker Likud party mi Yarif Lenin chuan caretaker prime minister Benjamin Netanyahu beronin parliamentary meeting kovin vorlak ani chau dona wangin prime minister Netanyahu chuan juda du rum le kulmuk far right hotele sakhorin chanadin orthodox Jewish party te chu lefty sarkar din lo turin thunun atum anring le ani biref Michaeli Labour Party ho tu chuan voina inrem na kan siama Israel history kan siam ta ti in kumsong pani zet prime minister lo ni to Benjamin Netanyahu telvelo na sarkar piang chiang ei ni na soi New Hope Party anti Likud Party atanga chuak Gideon Saar chuan Benjamin Netanyahu ro rel na hun atop ta ati bok Lapid kumsom nga pasari mi Yes atit party ho tu chuan Bennett le Arabpa Mansour Abbas ten inrem na thutlung an ziak fel nu loka he sarkar hian Israel khwale tui zong le min vote kherlo tu te tan le Israel khotlang impum khat na om theinan thei to pachwa don ani tin Twitter a aziaka president Reuven Rivlin point Twitter a Lapid Bennett ten remna an neya sarkar thar unity coalition government an siam turlom puina aziak ve bok ani Lapid hi TV presenter secular centrist anti left-wing ideology tui puiania sarkar thara finance economics minister ani na achelang blue and white party ho tu le tuna defense minister nimek Benny Gantz defense minister ni na achel chun som zelanga USC Bailin Israel justice minister Louis Chuan coalition sarkar siam nita chu alom lea
nga se party pariat lai ngai dan thu mun lo sarkar chu aul somehow donawa Benjamin Netanyahu chu epto party ho tu alani zelanga ala chevel reng thei don ani ati Israeli President Thar an thlangfel Israel lawmaker ta chuan sangkha zukwa somli pariat nulama President rom pakhatna ni turin secret ballotin ni lai ni khan Isaac Herzog kumsamruk mi chu thlangin Labour Party mi le sa chel vavi fapiang le Palestinian ho te independent pe ru tu two state solution pom tu ni headmistress Miriam Petrev kumsamruk pasari mi nen in khengin ani fa paruk kanaya Israeli army officer panite indo nuna chan to fa anayani US President Joe Biden chuan Israel President Thuthar Isaac Herzog chu longpuina athon ani heti la hian US Senior Senator Lindsey Graham of South Carolina State chuan Israel toin tunkar tholeni khan Israel Prime Minister Netanyahu le Defense Minister Benny Gantz tamuin Middle East boruak ka soipuya reporter tanena US lawmaker zinga Democratic Party mi tamdakin Israel le Hamas in do chungchanga Israel trantu an tam hle te in US chuan Iron Dome air defense system chungchanga US in Israel tranpuina apeliang ati Senator Lindsey Graham hi Senate Appropriation Committee member na in US sarkarin ramdang sarkar military thela atranpuina endik tu ani Israeli Defense Minister Benny Gantz chuan Washington US Defense Secretary Lloyd Austin le US National Security Advisor Jake Sullivan temuin Pentagon lamin Iron Dome atana summan tur US dollar tu le ding kon khat pek na tu te tin Biden admin ten Israel military champuina tur me ni som nuwa US dollar makta doi jasari somthum panga alo pek to chungchang le Iran din munte an soibok House le Senate then khat chuan US dollar makta doi jasari somthum panga hi hren sak an duwa nikuma US chuan US dollar tu le ding on thum point paria zet Israel military champuina tu le ral thuam hral turin alo petwa mi then khat chuan US champuina chu Israel hian Gaza Strip Palestinian beina na hmangani ti in an lo soi sel ve chiam bok ani ngole view atan he nangen na han soi ve leila kan channel min la subscribe saklo te kan subscribe ti ka mi lo me sak ve ngei turin kan nge chuwa chu mi nuwa notification bell ka met le in ola inda don ya